Times of Mizoram clear tu te zan in chu thutam kan soi man don talova news pani khat lek kan puanga chumi nuwa thukho changin kan chunjom don ani voin hi August ni som sang ni som ni pali ani August ni kwa nimin zirtop ni chomhalam khan Tengnopal district ka Inkahna awma melma te ka na ni lovin separate administration swal tu te Inkahna ni in thulakna chuan mi pali lai nunna an chan ti reporta poi zong zonga poi ber ani ome thulakna chuan chomhadar kwa vel khan United Kuki Liberation Front UKLF le Kuki Village Volunteer te chu mol noi palei le mol nom Tengnopal district anin kapa Manipur Assembly Session kallayani angin Biren Singh Point Assembly House a soilang halin buaina thunun turin security force te tirlu anni ati Meitei le an sarkar do tu te meitei sarkar sipai ten ho darngai khopa kan buaita hi rilru anavong vong mai UKLF how tu pa SS how keep in molnoi village sami chu village volunteer ten an hal sakbok he boina chungchang hi UKLF chuan nimin ve khan thu chua siamin thiam thu an soi to a village volunteer lampoin an soi ve thawa kaini chuan adik jok kan thelova lir thei vei wak te atanga poisa khon in chu vel te po ani thaya nunna pali chan phatna tur chuan aro pui viau lowani engthua po ni se ma ni le ma ni in swat khop kan lom lova chuan mangro rel hi idu tok to ang kachar lama hnam chhantu mi pathum te chu voin tlaidar level khan markholina William an nita a an phu tok choi moina le sunna an dongem ti ero ruang zalna markholin voina program tel te khan an soi thayanga keichuan soi zui ka tum lova mi thil thati muve theimia lo angchi kha kani du big lo comment lama amhuna om te mu dan ngai chang zo kila athawme hun sang sanga hnam chhantu mi pathum te sunna le ralna hun ser man ni in program an han dan te tarlan vexen ani lowang an thi atangani som ni pani nuwa ruang kan la chuaka kan William zui nga la an chanin azirmol silova chungkhat laina te tan avanadon em antana kan ti thei om chun chu rorel na dik an chan ngei theina na atop thlenga bei ani tamai thukho changa han lutila Times of Mizoram channel lo thlir thin tu te jinga kan channel kalphung hrechiang lo fe fe kan lauma news analysis commentary ani angin Kuki intidu pol le Mizo intidu pol telom zong ve ve a comment siam hi kan tumber ani lova Manipur non naga tribal zinga in pum khatna om thei se ti kan du bera chumi om theinan kan vei zong thilngai mote kan soi chuak thin Manipur zofa te tlak cham ber chu silai le amu ani lova thu le la ataka par chwa tir hi ani ome pumang boy la mangin lungpui lungte in kam ton angin tin kan zai thup thupa video version sang po atamna ro e amaro chu asol fari amoi ti bak hi chu Manipur zofa tenuna alang lova kan zai chung bak hi kan vong tak tak lo mana tang to in unaw mel in hai to lovin kan tia national highway in apal tlang tu ram chung changa po kom chakteram zo ve se tin kan soikep du chuang lo analyze comment kan siam te hi a ring chuak tu om veka kan buai na te comment kan siam awanga felte duak emo buai zual sau phana turani lova thil engemo awma kan lo soi ve mayani helai video kan soi ma po hian WhatsApp group za ayatama alang to thin keini lo soi ve te hi chu nunglam ke le malam ke intiat lo tak JCB anga akal theinan kan har sat na te siam fel ni se ti kan du wanga in chung buaina soi ve chau kan ni Mani po thado community international thuchwa kan soya comment po kan la pek ma hawin kuki do tu anga te min pu tu te hi thado in ti te thilti thlop lo tu an ni deu veka thado in ti te thilti hi kan thlop lova kan soi sel ran lova voin thlanga an har sat na te chin fel lova la om reng hi kan vei ani mayani asoi chon tu vei ain thuchwa siam tu te hi vei zo kila antamemo antlememo lungpui lungte in kamton angin tikha ataka par chwa tir itumang u pro kuki emo pro mizo kan khan lo
amaro chume ni thum sang ni som ni pani buai ma le mel ma thumun kan do nuwa ming in ko na kan buai zia en hian a huam zau jok engemo man atul thu kan soi war le thina mizo le kukia ka buai ve lova kan pom vekem ti ero ka vei viau si ani kan din hun hi kuki le mizo kan buk to na apat la khai tu ten rit jok se ti kan nei ran mai boka kan en mil thailo ani mei tei ral lian kan do nuwa kan calcium arwal hlei thailowa Mizoram NGO Coordination Committee le Central YMM halak na hnoya September ni sari sang ni som ni pathuma zo United kan dina committee room a chuan kan pomveka apom lo te point an social thangam lo chuti rualin run lui ale luan ma in do lo tura in tiam tema an in do le chuan tho ho na thuthlung palju te chu thil har salu tukani lova kaini in kan palju thei chuan nangni point in palju thei tiero kan riat tlan atha viau mai nam bil anei tu big om sa ming hi kan du lo ber ni na langa chu heranin zo United din ani don khan Mizoram lama kan NGO huai tu te point barlui ming min put tiran tum lova mizo ku ki zo mi te holin zo chia telna zo United androta kan pomtlang ani zo United tobula khan relief le logistic lam chau akhoyang ti aom lova common political platform diktak kan din ani zo United huai tu governing body a tribe tin io mi pakhat chau ba ka indigenous tribal leaders forum ITLF Committee on Tribal Unity ko to Sadar Hills Hill Tribes Council HTC atangin mi pakhat theu antel boka tin polom sa Coordination Committee on Separate Administration korsam le join in P Council GIC te thia ani bok zo United boruak kha aliam to hnuma ni se history repeats itself thil thleng to hnu hi athleng le thina kan riat chian angaya kan soile ani kumpo avei man lo July ni som ni pakwa kuki zo council apianga Mizoram le Manipur zo fa te tho ho na hi atop ta nge adin hun kan threlova an bom do kan lut thei si lo chuan zukron fo po angai to om love le lama chuan Mizoram NGO huai tu te khan zo United aya kuki United kha min lo din sak jok ta se tun ai hian kan fel to angem nge kan ral to jok don hlaphuwa kan thiam ang hu hian tho ho na pol common political platform ringot po thlasom panga chungin kan phwa fulei theilowa UT le territorial hingtur pheichu azona zona ngai hialang Times of Mizoram commentary hi arin tlak le tlak lo lam chu thlir tu te ngai dana ain ngata kanin chuan wang po ni lovin Manipur zo fa te mahun tura thlau thon thil kan soite athleng le zau thina nimin Inkahna te nimina thu chwa zo zai te mani loka silaya in lambun na te heng thil thleng te hian kan thil veite atak takani veitu takani ti min ordain puin ka hria hetiang nam khat chunga thleng tura kan du lote a thleng ta zel hi engdang wang ni lovin kan dam khochwa huna kan om dan tura beiseina rinna kan nei lo wang ni na langa rinna beiseina kan nei theinan tribe tin te chan vo tur duang chuak theila chu kan ti mak mo ni in alang Union Territory ani chuan hetiang hian kan omanga Territorial Regional Autonomous District Council ani chuan hetiang hian ram kanin semang ti te hi assurance namtin mamo ani then khat chuan solution om ha chan pual lo soirik te chu tin an sel leang tunlai khowela a thlona in puidu hi kanom tatlat lo kuki zo council hian sarkar ne na political talks chau buai pui lovin political solution chinhi om theite alo omani chuan kan din muntur fel takin duang chuak sela SO group nen in rem taka kan pom tlan chuan kezinga thevin in semang tu main antilowang trong sang kan naite kan zia rang le nun phungte von him kan du veka meitei do du lo kanom lova peite ten marte phat sanin meitei lama pakayan tum lowang commercialization khovela hian dampui khopatlingem ti hi kan thlir vek si ani ole zanina tan chuan du tok le don toila zofa te hian mamo kan nei kan sa khozir tir na nga nung tur kan ni a kan bible hian politics huanga ngai na thiam na engma aperan lova sa kho huang rong bol na le tholom khonna konga chau chanchin thazir tir na hi ngai poimo turani big lova politics buzola hian kan Christian leaders forum te hi anwalang lo sive
กันสาขปุยเทียมเตhi movement กัลปุยตูรินกันพูดลวะอามาโรจูตรงใจนั่นเองปัทยานร้อนจุงินกันหารสันนเตมินจิงเฟลสักไทยมังกันอินคอมทุกลุกามาเซอินรินตนนะกันในเมียสีโลกมชักเตบุมลาวแรงอินเมลมากันดูตลางอาหาทลากันนี